No, današnje srečanje sodi v kontekst naših stremljenj, da se slovenska podjetja ne usmerjajo samo v te velike centre Ruske federacije, kot sta Moskva, Sankt Petersburg, morda še Samara, ampak tudi, da začnemo sodelovati z manj znanimi. In Orlovska oblast je zagotovo zanimiva, zato ker kljub temu je še v tem evropskem delu, ni tako daleč od nas. Zagotovo pa so tu veliki potenciali, je zelo kmetijsko razvita, tudi industrijsko. Za naš veliko pa povem, da si prizadevamo in da priložnosti vidimo ravno v tem, v pridelavi kmetijskih pridelkov, zato ker je ena izmed teh najpomembnejših imperativov danes v Ruski federaciji, kako predelati surovine, v tem delu seveda tudi kako predelati čim več pšenice, ne izvoziti pšenico kot samo, ampak kako to industrijsko predelati. Njim manjka teh kapacitet in Riko to tehnološko opremo obvladuje in jo tudi ponuja njim. Vesel sem, da se je izvajalo tudi, da je prišla močna delegacija iz Orlova. To je posledica zasedanja našega rusko-slovenskega poslovnega sveta v decembru v Orlu. No, in gre za pomembne odločevalce tega regiona, tako da mislim, da bo to srečanje zagotovo obrodilo kakšen sad. First of all, I want to express my gratitude to the government of Republic of Slovenia, to the Chamber of Commerce and Industry Republic of Slovenia, to the Russian Embassy in Republic of Slovenia and personality to Mr. Ambassador Doku Zavgaev for a possibility to represent investment potential of Orel region in the Republic of Slovenia. There is a good chance, an unique chance for our businessmen to present our projects with Slovenian business.